Eka mbakengurukira inshuti banywanyi bacu dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho by'uruhererekane muherereye ijyanye no ku migabane y'amakungu yakura abahereye mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe muhereye mu makomine agiye atandukanye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kwigenekerezo ya mbere ntwarane 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye no cyane nka mwejeje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazo jyanye ufyonde ko tuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende kugezaho amakuru yizewe ndi abagezweho. Tukaba dukomeje kwizera ko amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ari ibiganiro bigenda bibanyura cyane kandi byiza bituma mumenya uko byifashe ijya nino. Umujyi wa Sake muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeye, imirambo ni yose irandagaye. Turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kukubwira General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'abarundi noneho yiboneye ibyo bamubwiraga, dore ko abasoda bakomezaga gutabaza ntabyumve, ubu arabyiboneye. Ese abonye ibiki? Ese abasoda b'abarundi bibagendekeye bite? Turaza kubigarukaho. Turaza kukubwira ko kandi FARDC ibonye inkunga zigiye zikomeye ziturutse muzo abajenerali bagiye batandukanye bari hano mu nama iteraniye hano mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Yemeje kandi bagiye bemera inkunga itandukanye kujya bareba uko batsinda uyu mutwe wa M23. Birakomeye cyane, ariko igwano yakomeje uyu munsi nubwo iyi nama iri guterana. Amasasu ni menshi cyane hano muri Sake ndetse Mweso, Muremure ndetse na Moshaki. Ahangaha muri teritwari ya Masinze, Nyiragongo ndetse na Rucuro birakomeye cyane. Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu makuru agezweho kuri aya masaha. Ese muhawe ikaze, munyemere duhere ku makuru akomeye cyane agendanye na General Prime Niyongabo. Uyu nguyu yitabiriye inama ikomeye cyane iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uyorongoye igisirikare c'u Burundi ndetse akaba ahagarara leta y'u Burundi muri iyi nama. N'ubundi yakabaye yitabiriwe na nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko yitabiriwe General Prime Niyongabo n'ubundi niwe witabiriye iyi nama. Birakomeye cyane ibyo atangaje ku rubuga rwe rwa X. N'ubundi atangaje amakuru akomeye cyane avuga ko ingabo z'u Burundi n'ubundi zikomeje kumererwa nabi kuri uru rugamba. Ni mu gihe M23 yivuganye abasirikare benshi hano mu mujyi wa Sake, dore ko imigwano yandagaye. Abo basirikare rero biri kuvugwa ko General Prime Niyongabo ahawe amakuru avuga ko harimo abasirikare b'abarundi M23 yagiye iracucuma. Abo basirikare harimo abo twagiye tumenya nkuko umumenyesha amakuru wacu yagiye abidutangariza, harimo Koloneli Nduwimana, Koloneli Janvier ndetse n'abandi basirikare n'abasoda bagiye ari bato ahangaha mu gisirikare c'u Burundi. Abo basirikare Koloneli ndetse Nduwimana nibo baguye muri iyi mirwano basa naho ari bakuru. Bikaba bibabaje cyane General Prime Niyongabo kuko umutwe wa M23 umereye nabi ingabo z'u Burundi. General Prime Niyongabo ni kenshi cyane yakiriye ibyaya makuru kubera ko atibereye kuri teri y'urugamba, wenda ngakajya bifata nkaho ari ibihuha cyangwa se itangazamakuru rishyiramo akaryo rikabeshya. Ariko amakuru atangaje cyane nuko General Prime Niyongabo aciye yihanganisha imiryango y'aba basirikare batakarije abagabo babo hano muri iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare kandi bikaba biteganyijwe yuko abasirikare ngo baraca bajyanwa mu bitaro Igoma. Aba basirikare bagiye bakomakomeye hano mu Burundi bakiye inkuru y'akababaro ikomeye cyane, ndetse nabo bahise bandika inkuru ibabaje ndetse ihanganisha abasirikare imiryango bagenda baturukamo hano mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare b'abarundi bamerewe nabi, sabo bonyine abo nabitabye Imana gusa hari mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa hari n'abandi bahisi bagiye batandukanye bagiye bagwa muri iyi migwano. Kandi ayandi makuru aratubwira ko ahangaha abakomeretse ari bo benshi, dore ko nubwo hapfuye babiri mu ngabo z'i Burundi ndetse hari n'abandi bagera kuri 30 bagiye bahura n'ibikomere by'amasasu yagiye yaraswa n'umugwa wa M23. Ibyari inama y'abajenerali bateraniye hano mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kwigira hamwe bafata n'ingamba zigiye zitandukanye ku buryo batsensura cyangwa se bakwirukana uyu mutwe wa M23 mu mashyamba ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bihindutse amarira gusa igihe abari bo bose bakiye iyi nama
bakiye aya makuru avuga ko ubu ngubu M23 imereye nabi sirikare cyabo gifatanyije na FARDC. So wonyine wakiye amakuru akomeye cyane generali w'u Burundi General Prime Niyongabo siwe wenyine wakiriye amakuru herereye muri iyi nama ivuga ko abasirikare be bamerewe nabi ku rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Generali Uwanya wa South Africa nawe yakiye amakuru akomeye cyane dore ko nawe yakiye inkuru y'akababaro ivuga ko abasirikare ba SADC nabo bamereye nabi cyane cyane aba South Africa. Ni mu gihe kandi uyu Generali Uwanya wa South Africa yari yitabiye iyi nama nawe ari kwigira hamwe uburyo banoza neza imigambi yabo yo kwirukana umutwe wa M23. Birakomeye cyane mu mujyi wa Sake dore ko M23 imereye nabi bishoboka SADC ndetse no mu mujinya ukomeye cyane izi ntare za Sarambwe ziri gukubitamo zigashwanyaguza aba basirikare ba SADC ndetse n'abashyigikiye bose FARDC. Ubu amakuru akomeye cyane nuko avuga ko ingabo z'u Burundi ndetse n'South Africa arizo zaguye muri iyi migwano naho izamara wi Tanzania nizigeze zigwa muri iyi migwano bo baracyari umutaraga. Amasasu ngo niyo ari kuvuga hano Sake ndetse umuriro umwotsi n'amasasu ndetse n'urusaku bikaba byahungabanyije abaturage. Ayandi makuru atugeraho umunyamakuru wacu aduhereje nuko abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye hano Sake bari kugenda bahunga bishoboka cyane ndetse bakaba bari guhunga bahungira mu bice bya Goma ndetse n'ibindi bice byigaruriwe n'umutwe M23 dore ko abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bo bari gushaka ukuntu bahungiye muri uyu mujyi wa Goma nkuko amakuru agenda tugeraho ari kugenda abitangaza. Amakuru akomeye cyane akomeza kugenda avugwa FARDC nubwo imerewe nabi mbe nako kagene n'umutwe wa M23 yiyemeje kwirukana burundu umutwe wa M23 nkuko amakuru agenda abitangaza. Ubu FARDC ndetse n'abambari bayo MONUSCO SADC ingabo za Tanzania izi Burundi abacancuro MONUSCO abo bose ngo bari kurwana n'uburyo bareba ko umuhari wa M23 wahunga ugahunga uyu mujyi wa Sake. Ni mu gihe kandi umutwe wa M23 wari umaze iminsi utangaje ko ubu 80% ari uri gukontorora uyu mujyi wa Sake nkuko Bertrand Bisimwa uvugira uyu mutwe mu rwego rwa politike wakunze kugenda abitangaza ibyaya makuru. Munyemerere twihuse cyane tuve kuri iyi migwano iri kubera mu mujyi wa Sake saho honyine hari kubera imigwano dore ko yaciye ifata mweso shasha muremure ndetse na Mushaki. Ahangaha FARDC Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi zikaba zatatseyo cyane kugira ngo zibe zajijisha uyu mutwe wa M23 bityo ngabasirikare b'intare za Sarambwe birukire ahangaha bashaka kubohoza ibi bice bashaka kwirukana izi ngabo za FARDC bityo ngo FARDC ikomeze ihite yigarurira uyu mujyi wa Sake. Ariko byabananiye mu byukuri mu makuru aturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko uyu mutwe wa M23 umereye nabi FARDC ndetse na SADC. Munyemerere twihute cyane tubumbure indi page y'amakuru y'ibiriko biravugwa ahangaha mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nuko FARDC igiye kubona inkunga zigiye zitandukanye. Ni mu gihe abagenerali bagiye bemera abandi basirikare dore ko biteganyijwe ko hari abasirikare bazaturuka muri South Africa. Abangaba bakaba bemejwe na Generali Uwanyu akaba yemereye amakuru akomeye cyane atugeraho nuko bemereye Antoine Felix Tshisekedi abandi basirikare biteganyijwe ko n'ubundi barakomeza guturuka hano muri South Africa ndetse n'ibindi bikoresho nk'iby'intambara dore ko FARDC ikomeza kugenda igura ibikoresho bigiye bikomeye ariko bikarangira FARDC takaje ibikoresho bigiye bikomeye. Ahangaha harimo ibitwaro bya kirimbuzi imbunda zigenda zigarurwa n'umutwe wa M23. Amakuru akomeye cyane nuko ngo biteganyijwe ko ahangaha muri South Africa araturukayo abasirikare 800 baraza gufasha ababo ku rugamba kugira barebe uko bakwirukana umutwe wa M23 mu mashyamba ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si wowe wenyine wemeye inkunga dore ko na Malawi ngo haturukayo abasirikare 200 abo bose bakaba bemewe n'abagenerali bateraniye mu nama hariya mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma naho ntibyoroshye cyane dore ko umutekano wakajijwe cyane w'abagenerali bivanye nuko bakeka ko umutwe wa M23 n'ubundi wahita uhinja
kwinjira ugashwanyaguza aba bajenerali nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Munyemerere twihuse cyane tujye mu gihugu cya Tanzania. Ahangaha hari kuvugwa amakuru akomeye cyane, dore ko umugambi wo kwirukana izi mpunzi z'igihugu cy'u Burundi n'ubundi watangiye kunozwa ndetse no gushyirwa mu bikorwa. Biteganyijwe ko rero mu kwezi gutaha harataha impunzi nyinshi cyane, ariko ngo uyu munsi nabwo ngo haratangira gutaha impunzi 80 zashyikirizwa Repubulika y'u Burundi nk'uko Tanzania Amakuru ariko avayo yabivugaga. Ubu ngubu Tanzania kandi iri mu kiriyo gikomeye cyane cy'abasirikare bayo batakarije ubuzima hano muri iyi migwano ihanganishije FARDC ndetse n'umuhari wa M23. Birakomeye cyane rero, M23 ikomeje kwivugana abasirikare baturutse ijya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ariko avuga ko Antoine Felix Tshisekedi arabonana na bamwe mu bajenerali bitabiye iyi nama, harimo uwa South Africa uwanyu, akaba nawe yahise atangaza ku rubuga rwe rwa X yuko araza kubonana n'aba basirikare bagiye bakomeye bahagarariye ibihugu byabo nk'igihugu cya Tanzania, igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cya Malawi ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abangaba bakaba bateganyijwe bikomeye cyane ko baraza guhura n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biro by'umukuru w'igihugu biherereye i Kinshasa. Bikaba biteganyijwe ko kandi nibava muri iyi nama baragira urugendo rukomeye cyane rwerekera ahangaha mu biro by'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba nabo bagirana ibiganiro. Amakuru twemereye abakunzi bacu ndetse n'abanywanyi bacu baherereye ijya nino kubagezaho amakuru akomeye cyane ariko arajya mbere hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turakomeza gukurikirana ibyaya makuru niba baraza kubonana koko cyangwa se ari ukuba bajisha umutwe wa M23. Umutwe wa M23 wigambye bikomeye cyane guhirika no gusenya no gutwika ibitwaro bya FARDC ndetse n'ibitwaro by'ingabo za Tanzania. Umugwi wa M23 washyize amakuru akomeye cyane hanze binyuze muri Bertrand Bisimwa ndetse na Lawrence Kanyuka, bavuze yuko aribo batwitse ibi bunda ndetse n'ibi bitwaro bije ngo kurasa abaturage nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ni mu gihe umugwi wa M23 ukomeza gutangaza amakuru akomeye cyane, ukomeza gutunga urutoki umutwe wa FDLR ndetse bavuga ko ufatanyije na leta ya Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi ukomeje gutungwa urutoki na Bertrand Bisimwa wo muri uyu mutwe wa M23, bavuga yuko akomeje gutiza umurindi iterabwoba hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi Antoine Felix Tshisekedi we abihakana yivuye inyuma, avuga ko ubu ngubu ngo ari M23 ikomeje ngo kwivugana abatavuga rumwe nayo ndetse ikaba ikomeje kwivugana ngo n'abaturage b'abakongomani, kuko ngo Antoine Felix Tshisekedi atangaza amakuru akomeye cyane ndetse na Christa Chiwewe, generali ushinzwe ibikorwa bya gisirikare hano unakuriye ingabo za FARDC, bakaba bakomeza gushinja umutwe wa M23 ko atari abakongomani ngo ahubwo ari imitwe yitwaje intwaro yaturutse mu gihugu cy'u Rwanda ngo ikaza guhungabanya umutekano hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihuse cyane, sayo makuru yonyine ari kuhavugwa nuko amagambo akomeje kuba menshi mu banyepolitike baherereye hanze y'igihugu bakomoka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batavuga rumwe n'iki gihugu ndetse n'ubutegetsi buyoboye iki gihugu bwa Kinshasa, dore ko bari kugaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko Antoine Felix Tshisekedi yakagombye kwicarana ku meza amwe n'uyu muhari wa M23 bakagirana ibiganiro. Ni mu gihe bashinga ku ngingo zikurikira bavuga ko ubu abaturage babujijwe amahoro n'imigwano iri mu gihugu cyabo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyepolitike barakomeza kugaragaza impungenge zikomeye cyane baterwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo cyane cyane ubutegetsi bwaho bwa Antoine Felix Tshisekedi bukomeje gutera impungenge abanyepolitike batavuga rumwe n'ubu butegetsi. Barakomeza gutangaza amakuru akomeye cyane bavuga ko uburenganzira bwa muntu bwabaye amateka hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ufite imbaraga umusirikare ubarizwa muri FARDC Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro nka FDL ishyigikiwe na Antoine Felix
Tshisekedi urusha imbaraga abaturage acare agahonyora agakubita akica ibintu byababaje cyane abanyepolitike bakomeza guhusaba Human Rights Watch umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi guhanga amaso bikomeye cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe nuko ngo nabo bakomeje terwa impungenge n'ibikorwa bikomeje kujya mbere hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyepolitike n'ubundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa baragiriza ibyaha bikomeye cyane bikomeza gukorwa na Antoine Felix Tshisekedi ibitewe n'ibikorwa bikomeza kugenda bishyirwa hanze n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Human Rights Watch yatangaje amakuru akomeye cyane avuga ko leta ya Kinshasa ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu kibasiwe n'ihohoterwa rishingiye ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ibyaha bishingiye ku ntambara, dore ko na Loni yagiye ibigaragaza kenshi ndetse igasaba Antoine Felix Tshisekedi kugirana ibiganiro n'uyu mutwe wa M23. Ni mu gihe kandi babona ko uyu mutwe wa M23 ukomeje gusatira cyane hano Igoma ndetse na Sake ndetse no gukomeza kugira uruhare ngo mu bikorwa byo kuba babungabunga ubuzima bw'abaturage. Ni mu gihe abaturage bo ubwabo kandi bakomeza kugenda babigaragaza mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ubu abaturage batuye mu Shaki baragaragaza akanyamuneza tekanye rwose gashimishije, dore ko batangarije ikinyamakuru cyacu Burundi News TV ko ubu ngubu ubuzima bwabo bwifashe neza ndetse ngo batekanye ndetse n'ibikorwa byabo biri kugenda mbere. Twabajije icyakurikiyeho nyuma yo kwigarurirwa n'umutwe wa M23, badutangarije ko ubu ngubu M23 yahise ishyiraho ubuyobozi bw'ibanze bubafasha gucunga umutekano. Baduhamirije amakuru avuga ko ubu ngubu ngari bo bari kugira uruhare mu mutekano bari kugenda bicungira bakavaringa umutwe wa Mai FDL ndetse na Wazalendo kuko ngo nibo bari babangamiye bakomeza guhungabanya umutekano. Ariko bashimiye gwa M23 bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko ubu mutwe wa M23 ngo ukomeje ngo kuba wabarinda, barawushimira cyane ndetse bahamagariye abandi baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo guhungira mu bice M23 yaba yarigaruriye, dore ko abaturage batangaje mu itangazamakuru ndetse n'inkuru ziri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga yuko ubu ngubu ngaba abaturage Mushaki bahungiye mu birindiro bya M23 ngo babayeho neza ku buryo ubutekanye. Ni mu gihe kandi umuvugizi mu rwego rwa gisirikare Major Winingoma nawe yashimangiye iby'aya makuru avuga ko mu by'ukuri icyatumije begura intwaro ari abaturage nibwo bukungu bwa mbere ngo bw'igihugu nk'uko yabitangaje. Yavuze ko kandi ngo M23 yakoze ibishoboka byose ikarinda abaturage ndetse ikabaha n'umutekano, ndetse yahamagariye ababyifuza bose ko bajoyininga ahangaha mu birindiro bya M23 ndetse bagahabwa ngo umutekano usumba iyindi yose uherereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi amakuru yagaragaje ko ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mutekano bikomeje kuba bibi cyane kuko imibare ikomeza kugenda imanuka ndetse n'imibare izamuka y'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bahunga iki gihugu. Mu nyemerere aya makuru yaragezweho kuri aya masaha tuyasoreza hano mu ishyamba rya Kibira, dore ko ishyamba rya Kibira naho hakomeje gututumba amakuru menshi agenda asohoka muri iri shyamba duhabwa n'umumenyesha amakuru uwacu uhaherereye akurikiranira hafi iby'imyimenyerezo iherereyemo abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Amakuru akomeye cyane nuko ubu mu ishyamba rya Kibira ngo hari kuberamo imyitozo ikomeye cyane, dore ko ngo FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi bakomeje ngo mu myitozo ikomeye cyane ngo aho bari kwiga kurashisha ibibunda bikomeye cyane ngo birasa kure. Ngo ni mu gihe kandi ngo babonye ko ubumenyi ngari bukeya, bakaba ari nayo mpamvu ngo bari kunoza ubumenyi ndetse bongera n'ubumenyi hano mu iri shyamba rya Kibira. Gusa ayandi makuru aturukayo nuko ngo iyo myimenyerezo iri kuhabera
ngiri gushaka kuzagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugambi uri inyuma n'abaperezida bagiye batandukanye, harimo perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu mugambi ukomeye cyane bakomeje kunoza. Bakaba bari kujijisha rero abanyagihugu babahuma amaso, babereka kuntu yari imyimenyerezo igamije ngo kuzamura ubumenyi mu basirikare b'u Burundi. Kumbe byatahuwe neza n'abamenyesha amakuru ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye n'abakurikirane hafi iby'imigwano ndetse n'amakimbirane kuvugwa hagati y'ibi bihugu, haba icy'u Burundi ndetse n'icy'u Rwanda, icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icy'u Rwanda. Bikaba biri kuvuga ko rero uyu ari umugambi wacuzwe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu mugambi ukomeye cyane wo gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Dukomeza no kubifuriza ko amahoro y'Imana yabana namwe ndetse no mu bikorwa byanyu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Mwakoze kutwumva. Ciao ciao.